Pošto je targeta halal koja se proizvodi u sarajevskim pogonima, sadrži svinjske dodatke. Ne treba ponavljati 2 puta ovu rečenicu da bi se shvatila snaga njene namjere. Vijest s dodatkom neistine, špekulacija ili konkurentska podvala. Ovo je krenulo iz Njemačke i lavina je tu. A šta je istina? Might begin your tour here. Na Slovenijo se je spravilo tudi 2,5 milijona Turkov, ki živijo v Nemčiji.